Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakenhuan yalek kai mawathai ka jella kalawan phai shalaying rengkat kita kema naka UMAI Senior and Women's kibahapo ka khat pra hadu arphulai snem bat arphulai hadu saupho snem jong ka National Mawathai Championship kabalalong hamanipur nadu ka khat hendriu tarik hadu ka khat khandai tarik mentau banai kani kakenhuan kalapoi haka step jong kasngi baar batla padiang sobha de menteri badai khmi yakatanat yalek kai ka sorkar jella uba bante dorleng do hapo ka yingsa jong u na padeng kisamla kan thai bat shenrang kiladon laingot ki balayo khor ya katak maksiar nalor ki balayo ya kitak marupa baranong uba Angeleson President Kamawathai Association jong ka Meghalaya ulapan pau ya kajing ai khublei ya menteri ubala juyai aya ka ketika man ka ketika diang syaki khna ya lekai ulapan pauru ka jing songokmen banteb ba menteri ula syem khia banya keren bat ke Meghalaya State Olympic Association ban syem ji itu ya ka jing lekai mawathai ba mdai tang ba man tang kene ka sin ngin yai ya trailang rengkat ikon samla wadon ka sab ka pam bat ka salka ban promote si syai ta ka jing lekai sport jela jumi mdai tang kita ki mdai tang ba football kan dei ka sport sebelum number 1 Henry baru gi disiplin ibang iba ki kena jungi ki don sap bat nga isi siya dia ka mensim ikon gadon tambang gi don kampat kay ka bakong sanay gi don kam disiplin nga keren ba ya katang ni suifi namar nga longkom ni mentaro di tang pangaya siya ba disiplin ada siya main dala siya tim da ongkom dulu ngasngap bay tambangan ring ong tadi ka disiplin kaban kentiw siya ing lada ka ako ar buram nga ong pingidan day kalairap pa i George kin pait ni kuna tangbuan kumno persen kumno yelakai kumno kaktin betli kumno ka akor bro nayo lupa kama kata ka dai ka banga i badon kame kalong ba pi kumpara mo pi bro bedan ako ka asya beli lekai na wi pot pimdai bandu mensim andrai ka bakong san ne pidai bandon ka mensim bangin wan rai cingcau nakaliang jenga kumu presiden bat sekretari berbadan ning finance bat kum paseng hibro kawai nilai persyangi banyakun banyo yang naga MSUE nadu araja kan nyu nomar ya kanika seng jungi nang seng araja kan real inang ora nyu ya kanika Muay Thai pemegile nang dei ka seng ko bidang kena ila manong dan rei haka ajar kan nyu na pulang ya ka national championship ko bolong hapo niu ang tai tujuan istir bakar kendai teling la dei megelia ka dei ka buan khamat ka bayo ka bestim dan nadu nang tai hing lai ai ki tho apo ka MSUE sekretari nadu arja kan nyu mas sekretari dan rai hadu mentangi kemyo ya ka ai lang yo affliction ne ngimyo ngitip tinggal syas ngap ngila limi teng-teng kemtu tengi iba kampoi CCA tengi nakaliang asusion yang ato lara kata ka asusion jingi ngin yo itu dak Olimpik kan kamba la da yo men itu dak MSUE le la long berkamba hilar kingrap nang tai kena dan rai hadin ngila ya keren no yang ngalaong presiden nginle dak kam baki kena jungi kat baki le cikin nasional bagi performance ki championship ngangi rai kana bubrom terai kena jungi nakali yang kemekali jungi kat siapa ngilai kemudian judo ya ka medal ka manyura di kana ya setiap bakawai te mentar ngi pak kami kendu ya ubade presiden jong kan MSUE ngila syukuran lingba jong sport star yang ba wanu flying la de keren te kalong ba ki basa kemul kasa nakali yang jungi ka association kalong ba ngin hap mai biang no pada ya ka association mah tinggal beli biang association ikut Islam dan dia kata ngatrai Muay Thai ni include hapo ka MSUE bat Muay Thai ru manakan ni habang nga na India yang di represent ya ni ka AGM ka belong ka special AGM hapo Thailand tegila keren ba Muay Thai ru kala dei ka way ka discipline ka ba kan yo bensi mata hapo USA hau arjar arpo arpra na ka mata bensi mata ka Olimpik tangi sung purom ya kata balangai bahapo India yang sayo sen ya kani na kali nga UI Indian Association of Olympic banga kermendu nang ni napo ka jela juni yo itu nang ba ini pula ban promote ikena hakru kom go bedai bang lekran ni sport mistar nga bang idon kam ya karing bang idon kam ki lekai ya ka cekai lekai ko ba ban yo alignment na ta ki kena Muay Thai ya hadu untang imdang ki ceka training ko biang ni lekai po maran Hamadan nilai kai po kini kicika belum semen
dan rei nganget baling ba ka jing pongi sport mister ngatai sayo cika pulu baila kularu ingi ong ba ngan spenyo ya ka cika hapo pulu hang tei na tentang kemui thai ba ngan penbiang teki jin kam na keliang ka gitar bujin kam jeng thai jang kermen la tangi yo ni kermen ru ba ngina penura ya kanam lara kalong ke nasional lara kalong ke internasional ru ngatrai kermen ru ba ki lingba ka trai na ikna jingi ba lingba ka trai stom jeng aku mu mudai kumbu Arsan Grand Master bolong buah bojong Muay Thai dengan soba ni wa ya kata ketong ba ki kena jungi kin wara ya kana prom hakawal level pelias kidon sangut ki kentai na karwi ngut senrang jaga sisa ngilep ngai kena kidon aku ingut dan dari sini bok kolong ba hadian ba kajing tes ya ni katis biar katis biar tes te lain kena dem cemla subuh koi martiom pau positif dari kejilai jungi hantai kilong kena ikut kan ngilai hangut dan ang tahap ng kejilai ka jang ko Manipur kepada ka national Muay Thai national championship ulang Manipur kebalong na do kan trik haru khat handai te kena jungi kilai le kai bang tai ngila bonora yo gol lightly silver brutally batu bronze brutally te nak lang senrang kini yo lightly gol naki kena kan thai ki yo brutally yo im na silver thai itu lah light silver light bronze tenang ta ngidon bat ki official hang niru ngidon ni usar nusuk balawan nakani nam taka national berpendek ati ka course hapo Thailand hapet tela long qualified melong lapas melong kubu national international referee judges tena kali yang kari India ru klajet yang haru kubu commissioner nam taka referee and judges hapo India bat ngila jet ru laingut hapo India ban represent ya kaneka international world Muay Thai championship kaban long hapo UAE hapo Abu Dhabi hau Shipau Terik jong naimi hadu ka Arpui Terik kita ikirteng kelong mengawa anjelusun we be mohon semua sawale na po MP bat we day wa sarsuk pensuk lang wam irun cha mle sen lang ya kani ko world championship te nakaliang jungi jong kami kelia insya la ban kre ba nomor hakini kijing don ki podomek ba pi pitip ha dan rei kijing ho chibun kijing ni syam kamtam nakani yale ya world championship ngiyo kan syak selek rungut diglalong ba ngihap le tang rungut tegewe gide kiwe kijing kolong chibun kijing punya dulu rewala kata penggalem sport mesta ula ay kalat tingti ula irap ri yingi jigin kiwe yale stay nyale nyo arngut euro free judges but arngut players musawu nakani te ngasoban ay play sport mesta ba lairap ako ipo perhatian natapat ngeli pesannya kanika nasional jong kanika nasional untuk Manipur